Poštovani gledaoci, gledate Župsku hroniku. Ljudstvo i mašine građevinske firme Građing počele su raščišćavanje terena na lokaciji Rasadnik u Aleksandrovcu za izgradnju vatrogasnog doma. Objekat će se, kako saznajemo, prostirati na oko 300 kvadrata i zadovoljavaće najsavremenije standarde protivpožarne službe. Početku radova prisustvovao je predsjednik opštine Aleksandrovac dr. Mirko Mihajlović, koji je istakao da je ovo još jedan dokaz plodne saradnje vlade Srbije i opštine Aleksandrovac. Mihajlović je podsjetio da će ove godine krenuti izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u Novacima, kao i nove zgrade dečjeg vrtića u dvorištu osnovne škole Ivo Lola Ribar. Inače, izgradnju i uređenje vatrogasnog doma u Rasadniku u potpunosti finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Iz rezervoara na Ćavi u mesnoj zajednici Dobroljubci uskoro će početi vodosnabdevanje meštana 5 sela centralne župe. O tome razgovaramo sa Zoranom Pavličevićem, direktorom javnog komunalnog stambenog preduzeća Aleksandrovac. Gospodine Pavličeviću, kakav je odziv meštana i kako napreduju radovi na izgradnji priključaka? Radovi na izgradnji priključaka u 5 mesnih zajednica Panjevac, Dobroljubci, Pačin, Ljubinci i Trnavci, zaseok Savkovići, počeo je juče i juče smo prve radove odradili u mesnoj zajednici Pačinu, zaseok Minakovići. Znači, odziv ljudi je za sada dobar, ljudi su shvatili ozbiljnu situaciju, jer problem vode zna se da je u budućnosti će bude još veći, tako da u mesnim zajednicama su već ljudi kupili šahte i radi se na priključcima. Tako da sada, kad završimo Parčin, onda prelazimo u Dobroljubce, građani mesne zajednice Dobroljubaca su isto pripremili šahte, posle ćemo verovatno Ljubinci ili Panjevac i posle ostaje nam još Savković i kod njih trebamo nešto i da završimo oko mreže, tako da po našem planu, ako vreme bude poslužilo, mi ćemo svaki dan, ekipe su određene, znači nećemo da povlačimo ekipe sa terena, svaki dan će da radimo priključke, i nadam se da će to vrlo brzo samo da bude još građani da budu na usluzi i na pomoći našim radnicima, da će to vrlo brzo da se završi. Koja je cena priključaka i da li ste predvideli isplatu na rate? Cena priključaka je mesna zajednica Ljubinci, Parčin i Trnavci, to su napravili ugovore i ta cena je 60.000 i takva će da bude i oni su dobili na rate i veći deo građana je to uplatio. Cena priključaka za Panjevac i Dobroljubci je isto 60.000 plus PDV, znači 66.000 i nešto i mi smo na sastancima u mesnoj zajednici Dobroljubci i Panjevac obećali ljudima na rate i dobit će, imaće uslova da plaćaju. Mi smo nešto rekli da to bude do kraja godine, znači da ne bude striktno na 4, 5, 6 rata, nego do kraja godine da mogu da isplate svoje priključke. Kada očekujete da Željinska voda stigne u domove meštana? Željinska voda da stigne u domove meštana, očekujemo da to bude u neko brzo, dogledno vreme. Da vam kažem, mi smo mogli još prošle godine da radimo priključke, nego odziv građana je bio malo neozbiljan i nisu shvatili to ozbiljno. Nama treba vremena, normalno, u svakoj mesnoj zajednici ne možemo da odradimo to brzo, u svakoj mesnoj zajednici nam treba vremena da odradimo te priključke. Znači, nakon većeg broja priključaka počet ćemo i da puštamo vodu u mesnim zajednicama. Kada je vodosnabdevanje građana župe u pitanju, kakvi su planovi komunalnog preduzeća? Pa planovi komunalnog preduzeća to je plan koji postoji već niz godina da cela župa bude pokrivena sa vodom sa Željinskog ili sa vodovoda iz Ćelija. Tako da se na tim projektima radi. Ove godine su u planu Donji Stupanj i Lesenovci, pored ovih 5 mesnih zajednica gde će da bude odrađeno, priključici i puštena, radit ćemo na završavanju mreže, znači u Donjem Stupnju i u Lesenovcima, a inicijativa je da još u donjem delu župe nam ostaje Mrmoš, Laćisled 1, Laćisled 2, inicijativa
je da i ove godine pokrenemo da radimo sekundarnu mrežu i kod njih. U Aleksandrovcu će se 29. aprila održati Međunarodni sajam vina Župa 2023 u svečanoj sali restorana Župski dvor. Tradicionalnu manifestaciju koja se po 10. put održava prati bogat kulturno-umetnički i edukativni program, a uz sve to posetioci će moći da uživaju u degustaciji najkvalitetnijih vina. Sajam će ove godine okupiti vinare iz Župe i Srbije, a međunarodni karakter opravdaće gosti iz susednih država. Organizator sajma je turistička organizacija, a pokrovitelj opština Aleksandrovac. Očekuje nas 10. po redu Međunarodni sajam vina Župa 2023. Očekujemo veliki broj naših vinara pre svega, ali takođe i veliki broj vinarija iz ostalih delova naše zemlje, kao i vinarije iz susednih zemalja, iz Rumunije, Bugarske, Makedonije i Crne Gore. Nadamo se velikoj poseti kao i prošle godine. Potrudili smo se da ispromovišemo ovaj sajam na najbolji mogući način kroz reklamne bilborde koji su postavljeni u našim najvećim turističkim centrima, ali i okolnim opštinama, odakle očekujemo najveći broj posetilaca. Šta je sve predviđeno u okviru manifestacije? U okviru manifestacije, pored tog sajamskog dela koji se održava od 12 do 18 časova, predviđena su i stručna predavanja, kao i promocija knjige u Muzeju vinarstva i vinogradarstva uoči samog sajma. Očekuje nas jedna grupa novinara koji prate dešavanja na vinskoj sceni u našoj zemlji, ali i inostranstvu, a koji će takođe biti gosti ovog sajma. Sve učesnike sajma očekuju zahvalnice za učešće, kao i prigodni pokloni. Koliko se vinarija do sad prijavilo, ili imate taj podatak? Još uvek traje prijavljivanje, tako da nemamo konačan spisak, da kažem. Veliki broj vinarija se prijavio, pre svega iz okoline naše, iz drugih delova zemlje. Što se tiče naših vinara, očekujemo i veliku podršku svih njih, kao što je to bilo i do sada. Pored tradicionalne župske berbe, ovo je najvažnija manifestacija kojom Aleksandrovačka opština, jedno od najpoznatijih evropskih vinogorja, slavi vino. Za sve posetioce sajma ulaz je besplatan. Dragiša Kovanđić iz Donjeg Stupnja se više od 30 godina uspešno bavi proizvodnjom cveća. Ovaj uzorni domaćin godišnje proizvede preko 50.000 cvetnih biljaka. To sam video u Švajcarskoj kad sam radio ranije, radio sam u Bašte i tad sam radio tamo i onda sam batalio 90. godine i onda sam odlučio da stavim ovde. Tad je bilo, niko nije ni znao za to cveće kao sad što se prodaje. Nije ga imalo uopšte. I onda krenuli smo pomalo i evo danas smo stigli na nekih cifru maksimalnu 5.000 visećih, kao što vidite ovde. 30.000 imamo ovih sedmice, imamo 13-ice, 7-8.000, jedne sorte, 7-8, druge, treće. Velika količina cveća ima, sad je negde u vrhuncu. Prodaja ide dobro, sad narod dolazi kod kuće. Šta najviše mušterije traže? Sve. Nema određeno. Kao najviše idu kaliope, najviše kaliope i petonije viseće. A inače u proseku sve. Svaka roba ima svojega mušteriju. Neko hoće belgone, neko hoće petoniju, neko hoće tu međušaru, ona je vrlo lepa. Neko hoće petoniju, evo, malo drži i tako da svaka roba ima svojega. Jer možete za naše gledalce da otkrijete koje su cene po komadu cveća? 300, evo ta međušara, ona je, na primjer, 350, ali kao da uzeš neki prosek, on je skuplji, jeftinije, vata se 300 dinara prosek. A 300 dinara daje kod kuće. Na pijacu je 350, kod kuće daje na 300. Inače, koliko traje sezona proizvodnje i prodaje cveća? Pa sezona traje, kod mene ne traje više od 2 meseca. 2,5 meseca. Jer dam lepu cenu, mušterije dolaze kod kuće. Evo, videli ste sami kako dolaze, juče dolazili iz Rataja, danas dolazili iz Pazara, evo dolazili iz Lesandreca, videli ste sami, stalno se kupi, kobi, ide i znači je to brzo da.
Kažu da cveće oplemenjuje prostor, ali i dušu onih koji ga vole. Opušća čoveka. A stara poslovica kaže, ko ne voli cveće, kaže, taj ne voli ni ženu. A za ovo ovde sve što ste snimili, što ste vidjeli, što prikazujete, glavan inicijator je i glavan nosilac posla, to je moja supruga Ružica sa snajkom koja pomaže. Ali supruga je moja glavan inicijator i glavan nosilac posla. Ja ih pomažem tako koliko mogu u ovim mojim godinama. Od 1. aprila do 31. maja otvoren je konkurs za upis dece u predškolsku ustanovu Naša radost za školsku 2023-2024. godinu. Zahtev se podnosi u elektronskoj formi putem obrasca za upis koji se nalazi na portalu e-uprave. Konkurs je počeo od 1. aprila, a završava se 31. maja, znači 2 meseca. Upisuju se deca koja do sada nisu upisana, znači deca koja su već upisana nemaju obavezu ponovnog upisa. Konkurs je otvoren za svu decu predškolskog uzrasta, od jaslice do pripremnog uzrasta. Imamo slobodnih mesta za 2022. godište 14, za 21. 11, za 20. 34 slobodnih mesta, 2019. najmanje 3 slobodna mesta i 2018. u zavisnosti koliko se prijavi dece pripremnog uzrasta, njih ćemo staviti u tu mešovitu grupu. Da kažem da je priprema za školu deo obaveznog programa i tu se upisuju deca koja su stasala za upis godište od 1. marta 2017. do 1. marta 2018. godine i ta deca se primaju sva zato što je to deo obaveznog programa pripreme za školu. Upis je elektronski, isključivo elektronski, preko e-uprave. Ukucaju roditelji e-upravu, nađu vrtići Aleksandrovac, popune zahtev za upis dece i komisija obrađuje u roku od 15 dana zahteve. Zavedu se i posle 31. maja ta ista komisija koja je u sastavu od glavnog vaspitača, sestre na preventivi, stručnog saradnika, član saveta roditelja i jedan član iz opštine. Oni se sastaju, boduju te zahteve i do 15. juna izlazi preliminarna lista. Rezultati upisu biće objavljeni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za upis dece na sajtu ustanove i na oglasnoj tabli. 10. Međunarodni sajam vina Župa 2023. u Aleksandrovcu 29. aprila u Župskom dvoru. Manifestaciju prati bogat kulturno-umetnički program. Vina će izlagati vinarije iz zemlje i inostranstva. Organizator turistička organizacija Aleksandrovac. Pokrovitelj opština Aleksandrovac. Dođite na 10. Međunarodni sajam vina Župa 2023. i probajte najkvalitetnija vina u srpskoj prestonici grožđa i vina. Sport. Župski klubovi bez pobede u okviru 21. kola zone Zapad. Fudbaleri Župe poraženi su u gostima od prvoplasiranog na tabeli Morave 1918 rezultatom 2:0. U istoj ligi igra i Vinogradar koji je takođe u gostima pretrpeo poraz od ekipe Majdevo rezultatom 1:0. Vinogradar je i dalje u gornjem delu tabele na odličnom 5. mestu, dok se Župa nalazi na 13. mestu. U sledećem kolu Vinogradar igra uz Leginju protiv Rembasa iz Resavice, dok fudbaleri Župe dočekuju ekipu Majdevo Kupci.
Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.